pispuna hewa li Irane, busedema dahistina besheke zedeji khwendingehan. Hevdem digel belaubuna virusa anfolanza li Irane, asta pispuna hewa li Irane li pitira parizgehande buye, sedema dahistina khwendingehan, u rejima Irane bijihe kem kirina asta levitina hewa. Li vizeghande bijihe gaze, neftaresh bikartine, ko asta levitine chen kat zede terdike. Li halekede ku rejime hatinu chona mashinen mezinen ve kamyonan li nav bajaran de sinor dar kiriye. Ji aliyedin gaza hevche bo vizegiye, u mazot anku neftaresh bo shewate didewan. Li revsheke vihade park u salonen servekiri yen vezrishi hatine dahistin. Jiana asaya khelke li nav dukel. U hewaye gelek piste der bastibe, ku evyek buye gefek gelek michit li ser tendurusti, u chane khelke bi taibet zarokan, u kesen ku perskireken dilu keze behene, jane wan bi michidi li metersiye deye. Peka raporan, bitene charde vizegehen Irane rojane bistu, 1,000,000 لیتر مازوت بو برهمانینا برکه بیکارتینن. Li demek ede roj bi roj denge nerizayet ya xelke bilintir dibe. U rejim ji serhildana girse ya xelke ditirse. Bizane bun hem heva pis dike, hem nexweşiya anfolanzay belav dike u çehte dike ku xelke rasti pirskirek u mushkilatan bike. Heta ku xelk nekare derke ve derve, u rejim dixwaze revşa avirtera bigehine. Leuma piraniya xwendinge u idare dahistin.